boko mlithiri wa Miru TV ntuko kunitete na mbere boya ire Alhamisi ya tariki 26 mweri ni yeli mwaka ni yongiri 26 betikira kwatewe ni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiambere na bwa tongoria barimu a Meru ni bomirite na komeneria bunene Shadrack Kunda na wokurikana kura mwarimu mnene wa skuru ya Nkubu ai na ratongoria baba tongoretu ni mwandiki mnene wa NAT Caston Miungi bawete muthwaniru na baterwe kiro bitanone nikenda kwa kithomo kiria seribara bari na mathwanio yaya na ria twaria na arimu bara concerned na mwarimu ra concerned twaigua mochiari ou mwana wawe aina indiscipline ndene skuru na tugacokia mbere nkatho kiri deputy principal ou wa Nkubu no tunathingatire procedure ithingatagwa rira mwana akwenda kwewa discipline deputy ou na atumanire muchiari na aringira ngina thimo na uringira ngina thimo ngina aringire ethe na ngina kuringire ethe eja ambiria kuruma mwarimu nonto bwo kwithira athithitie professional work yawe ya kuona muritwa wina meya na meya aswaja kwithira amburite grade 10 na ajukia matrix ciao na athithia due diligence na aringira the parents thimo na bamwitika na bamwira kwi nonto nkwenda twaraniria nonto mwana oku ate sasawa ndenda kuga muchiari uu na ibicete achiari bangi Kuppet power. Muchiari ojo is a disgrace to community ya Meru. But we want to condemn the strongest ones possible. Gitende kio kiathithirwe ni muchiari ou na muchiari kumenyekana sana na ito kuigwa na connections ndene na no to political class barakaritie na ikio tukuga atire batu turi arimu kinya muntu akethira aina ngodi father uriku kana uriku batu turo tukarekeria rietwa rietu rikinyangwa rietwa ria arimu rikinyangwa no ntu arimu iboba gwete Kenya na iboba gwete nthiguru yonthe imakani urongo kwa ito kwenda kuga mwarimu rira mwarimu matongi arimu ba Kenya bothi batongi deputy na andikithitie statement kwa police na nyapithirie no na wangana ito rigwa muntu ou muchiari ou ategwati gitumi kia twejite na arua ni kunenkera authorities 72 hours ultimatum gwatuika muntu gwitwa Shandi atethira gwati na ekindene na athitangi nonto bwasot iria athiritie mwarimu wetu deputy principal wa Nkubu Gitari tutekira Jumatatu tukathithia demonstration iria toneka Kenya na arimu batachoka after midterm bo bwereke bwega we have given copies to the ministry na itunenkerete copies even to the OCS Nkubu and we have given copy to the county commander police Meru and CCIO tulenda kumenya niki investigation iwe kuthaua na tutakwenda umenya au connected wall na ito kuromba senator wetu Kathuri nonto yesalinda who has integrity come out na dissociate himself completely with this kind of rogue employee tutakwenda senator atonyera ito muije na ituje muntu ena hekima na ntuna mutongerio Meru nebanire na muntu na inyethira ishokos onwe ya kuma obisi eu nekionto agweta skuru kuintafiana nari Kuppet power tutiomba gwitikiria nteto jaiu na mande itakuwa mapambano walimu musilale lale lale walimu musilale bado mapambano 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 bado mapambano 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 bado mapambano Tanambere na tutasietu na bwa kariba isiolo ne bamenerete bonene kasa ire irumire musiamanene yura banganitwe ni senator wa Isiolo Fatuma Ndulo akariba ne bariari ni karikari nyuma ya antu batekomyakana kumera na kuringa misinka kire musemane juba ikirobwa awatibarubawe na kinya mwingine ndi ne bakuria ndo angise karia sonkona karikari
nyuma ya ikarika ria seneta wa kaunti Isiolo Fatima Ndulo kuringerwa risasi ari mucemanio jo gisiasa kina ntuku ya yoro riu akariba Isiolo na muno baraba thetairaki cia mwingine bachumirite kumeneria wagagia bobo okaria akiwa mtu wende ari na kioto kia kuromba iteka na kuringa siasa irakwanda buonkate cia mpatho. Leo tuko hapa kwa sababu naongoza akina mama na jamii ku line yani ile kitendo ilitendeka jana kwa rare ya kina, tukiwa tunaona Fatuma ni elected mara mbili, nominated mara ya kwanza, elected mara ya pili. Sisi kama Wakenya, wanawake wote wa Kenya kwa jumla, tulifurahia sana kitendo ile anafanya. Fatuma si elected mara ya pili bure. Watu waliona yeye ni mtu anachapa kazi, mtu anajua kufanya kazi yake mzuri, ako karibu na raia, alifanya mzuri kazi. Jana mimi nilikuwa kwa hiyo gari madam wakati risasi ilikuwa napigwa. Mimi natoa shuhuda kama mtu ambaye aliweza kuwitness yale mambo yaliweza kutendeka pale Kina mimi si mara yangu ya kwanza kuenda katika hii by election. Na ile by election ya wale viongozi wote zimeweza kuenda zikiwa hali yake ikiwa sawa. Lakini hii ya mama iliweka wanaume joto. Kwa sababu alikuwa Lone Ranger peke yake na akaweza kutoa kikundi ya watu wengi sana. Ndio unapata ya kwamba watu waliweza kushika baridi mpaka jambo lenye waliweza kulitumia tu ambayo ni risasi. Hivyo jambo hilo ni jambo la kuhuzunisha, si jambo ambalo wana Isiolo tunastahili kufika. Mambo ya vita, mambo ya bunduki, mambo ya mawe, kupigana wananchi hatujaona. Saa hii mjumbe wa Isiolo North ni Turkana. Miaka 10 iliyopita alikuwa ni Turkana. Hatujawahi kuona kiongozi ambaye amechaguliwa na ni kiongozi na ako juu ya jukwaa kufanya kampeni ya UDA, kufanya kampeni ya mjumbe ya UDA, tupi mame tupi, live bullet, risasi sio baruti, mchana saa 6 kulukine bakuromba thirikari ya Rais William Ruto tiela tongeria bari no kadia bokwana bakiwa bari na wirigiro mturo rabwitheria karikari ya ekirwa mpene na kuyukirwe talia kiwatho. Naomba serikali ya Kenya, Fatuma vile watu waliongea mbele yangu walisema yeye alisema maisha yake ilikuwa hatarini wakati ya hoja ya bunge ya impeachment, lakini tunawaomba bado, kwa sababu Kina ni town ndogo na watu wanajuana kwa majina. Watu wanajuana kwa sababu kama mtu tuliyapatiwa ni mavazi gani alikuwa amevaa na ni wapi alikuwa anasimama, ni mtu anaweza kupatikana na julikane ni nani anamfacilitate na dhana yake ilikuwa ni ipi. Na tunataka kujua na tunataka kuona serikali ya Samoei William Ruto, bona mauaji imetokea Kina jana, hata kama hajakufa ameattempt. Keripotera Meru TV kuma Isiolo Mbeta wa Mwende Walaiboni. Ibea sana mwandiki wetu wa Nteto Mwende Walaiboni na ntubariboti na njerai nkinyaniru na tutana mbele na Nteto sietu na Bwakari kuma Nteresi ya Igembe ni bakuri thirikari ya kaunti kubenjera kithima Nteru buni kumania na wagi baroe harabo wite kinyekethira wari waziri wa urimi Mithika Linturi nethirite ikundania ruwe kirima skuru na kanisa utethipu butikwana harane ndipo wite baka kunjurwa kithima kia baguna bonene. Mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja no banganitie ribotie. Naroi ni utoro na wari wa uziri wa urimi Mithika Linturi nombeze kwethira kianjiria murandi yo kundania rui ara aliungite muno nterira ciumite kumba kwethira ke bakundia rui bakiwa ati bakethira bakiliunga makanisene skuru na ntonthe hara mwingi yomba otaserui kenda bomba kwethira ni bakundia rui rotheri muno nterira rui rutukinyeleka na endirira baliungite Nteresi Igembe North amwe na Igembe Central. Committee kanisa institutions maskuru makanisa yara ya kedro yene tangi anara public yomba wa access royo na kinyawa ta pointira sie na itangi kana antora unda ko ne tangi nyaka public
na itangirira ritena rui twa bakunde ni kenda anto bomba wita kunywira rui anto au betambere betetuka so minle ni Captain Medeka Lentore na tuna dine inene sana roje especially musimu yoyo wa kiangazi ila mbura yaurire na gogo wetu te miuro kana ndo isieta matangi ya makai yaratu na yo tero rombere huku magono ndo wa shembura we are facing a lot of challenges na din kiromba ongeura omba kuonekana akaba amwati ya kukundia twana roje edroatete mioyo mingi kaitene kau kiria karibara bamukirite rwiro hamwe na arimu ba masukuru mwanya mwanya ni bawite thini ira bakilukira ukabere kaita karabati na rui bagulugira thini imbinge muno no ntore moito retha ino tena mbia cia kurera na rui ana bakare thinya baterete tore aciari tukabarete inya bia kura sukuru na tukaibwa tu sunigete sana torete bia kura sukuru Medeka Lentore ni boya sana no twakuba kirokieto na utorete roi na ito mwana karibu tena tugelugira challenges imbingi muno cia roi ito reach out ke Mheshimiwa Lentore na ramuramba toi ruru kwana roi kiro nyuma na muthia indi ni barombete atongori kumba kwithia bakiuria ntaira ya mantu ya nera ya tora tambwaul no tukaita karaba kundu roi no rukathira a lot of borehole. Are there any other means of getting some permanent solutions? Bozi kwamina roi yo ni bwethwe nara kwena ithima biombo tukundia roi nara tombo sprend roi county sub county setu ikathira thina ito tuma request yake Lindas betu watufanyie kazi ni haki yetu kupata maji utianto wananchi bati kuthira bakire ya thina kana twana atoe taskuru twithira tutekwa na roi rotumira kana ro kurue ro abuo area tato injira roi no ndo area ni area ina roi na tomba kuria tukiura roi no ndo cost yo nga tumbikana area no ndo roi kale piugura rwetu au roi rwambete kutarukia njaro kuonekana lakini rwakinyira mali rwambo kwama kwa hivyo mheshimiwa wako yakanya kala no atutetherie na ndine imani roi ruraromba kutarukioneka na roi rwano rutetherie sana ti au skuru ake kinyatori bange beto babare nturene bomba kutabete dukano to barwirura na ndine imani thine ya roi yomba kutakithire tura riri kalusi Keripotera Meru TV kumembe mbeta mukiri ankonja Kirionkonja na mwarimu mnene kana principal wa Yororo Girls Spirit Nkonge na rwite thirikari kuya na intobirabi kuandikana kiri kithomo kiaritwa grade 10 akiaire kiri musemanio jwa aciari grade 10 Konge awite skuru nicio kile kwira maomo kumania kana kiri mutaratara yumweru jwa kithomo na rwite thirikari gwitikiria antu babaingi kurita maukuni kenda ya kana mwandiki wetu wa Nteto amutugi wa Kiambi niwe na ripoti mauku ja thirikari ni jejete lakini jateng'ani na kinya taito siri inenkaniri imwe ni kuona nite na depth ya information kwa utole request thirikari eka valley antu abetha baireta kumage publishers bamwake bakongera kinya bare bange baijekene ati ne publishers baitangu genjaga ni untu kiu nikyo gigatethia na baba grade 10 nikenda miaka ejitha twikithira bethira bagukava course ira babwiri gukava na bagwata grade njega auti asa school challenge ira ingi nene twinayo ni ya computers ICT ana baba bonthe ni babwiri kwithira bakithitha ya ICT inya kethira tekeri examinable ni bwiri kuthithwa na kathithwa bo bwega kende ba foundation ya baumaja but challenge ira twinayo ni kwithira ati tutena computers cia kung'ana na kwa une to ko appeal kere antu bonthe ba wendi wega inya atongeria beto from the ward level with county constituency MP kinya senator wetu
nĩ tũgwĩtĩkia antu baba bonthe atongeria baba betu nontu nĩ antu bendete kithomo no batutethie tukona kinya computers iu nikenda kinya challenge iu tukomba kumi overcome. Na nda compare kithomo kia last year na kia thaa ici nkuona kia thaa iki na challenges muno ikwithirwa ana betu batena maukuja kugana ko itukwenda thirikari itonyera gatigati ikwithirwa ana baiba kwangaika moja riu baanite tutije bakathoma iromba rietu ntuku ya narua ta ciari ba senior secondary with a lot of humbleness kire thirikari yetu twaromba riromba bagetikiria batutethia na mauku bacoka batutethia na computer ici nontu ke muciari wonde tutibo kwiwo ukuigua mbeca ici cingi nontu fee iri iguru computer imwe ikethwa ikiuma around 80,000 tutimiki lakini bugatutethia bugatwa ngugi yomba kwithwa irisia na ana betu bakathoma na bageta kuraza nontu thia sharp. System ya kithomo ni nkuga uni ni kuona iri njega nontu kinya ukona ana baba uria bejire batejire bakarita baria bangi bejaga form 1 baria ba 844 mindset yao ni very different na ne bakuonania baria ana bakumenya exactly uria bakwenda kwou bakomba kwerekezwa bwega antu bonthe bakagia na positive attitude ge system yeji ni system igatethia na bau nontu kinya bamwe baria twina bo tayari thai no kuigwa mwana akiuga mwalimu woni ne mbije ndienda kuthithia 1 2 3 na inyotega methithirie we mauntu igakuonia actually direction you nio etete example imwe twina yo aja ni mwana wejire from day 1 atwira wari enda gutwika reverend na nyoko na tabia ciawe na mantu jonthe jaria athithagia ni kukuonia cimwerekezete gigutwika reverend kwou untu buria bungi mbuga ndiuga ni ati nari aba kuma junior school ni batethwe nontu ri mwana tou we passion yewe na direction yewe ria gutwika reverend erekezetwe gi STEM na STEM etende mutethia direction ineu kwou request ni ati kinya nari aba kuma junior school baketha bai prepared tena mindset ya mwalimu kana muciari lakini na mindset ya mwana nontu nuo kuthoma na nuo kumenya bungwa kiria wengwa enda gutwika. Na riboti ni tukira katanta kiri nteto cietu muthenya yugwari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi mbita watiri mbabu.